19. put rascvetava bol pod novog spomenika, što nas sve najmilije znači. A kažu da vreme leči sve. 19. proleće bez njih navaljuje bolnu lavinu. Da je zlikovcima išta bilo sveto, sad bi i vi bili sa svojim svetinjama, sa najdražim i sa nadama. Ali zlikovaca je bilo i njihovog zlikovačkog čina. Nad nama, vašim najmilijima, prijateljima, saborcima, ratnim komandantom i ovim spomenikom što vas znači, sada su naše, vaše duše najsvetije nebesko znamenje. Sloven Bog naš, svakda, sada i u vekove vekova. Oj, Gospode, duše slugu tvojih, jer u tebi nadu položiše. Ljudski nađe spasenje. Aliluja, 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 slava tebi Bože. Bez rane. Da će Bog da dan koji dane bude pametnije sutra načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, komandant 2. brigade kopnene vojske pukovnik Željko Kuzmanović, zamenik komandanta 22. pešadijskog bataljona major Ivan Ćatić. Delegacija Udruženja vojnih penzionera. Na čelu delegacije gospodin Radosav Majdak. Gospodin Milutin Izdarević.